Reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Miss Muheto yemeye ko yatwaye imodoka yasinze no kugonga hanyuma ahakana guhunga. Kuri uyu wa 31 Ukwakira 2024 Miss Nshuti Muheto Divine yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho ari kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku byaha akurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Uyu mukobwa waburanaga yunganiwe n'abanyamategeko batatu yabwiye urukiko ko yemera ibyaha ari kuregwa uvanyemo icyaha cyo guhunga nyuma yo gukora impanuka. Ubushinjacyaha nyuma yo guhabwa umwanya bwavuze ko uyu mukobwa yanywereye inzoga mu kabari kitwa Ateria Duvin hanyuma bigeze saa sita z'ijoro afata imodoka ye arataha. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke mu gutwara imodoka no kuba yanyweye ibisindisha ku rwego rwo hejuru byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi hanyuma n'umukindo. Bwavuze ko nyuma yo kugonga yaje guhunga, abaturage baramuhururiza ariko nyuma aza kugaruka aje kujyana telefone ze asanga polisi yahageze, akajya avuga ko atari we wari utwaye icyo kinyabiziga. Ubushinjacyaha bwavuze ko atari ubwa mbere ibyo bikorwa abikoze ahubwo kuko no kuwa 26 Nzeri 2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi, bivuze ko icyo gihe nabwo yari yakoze impanuka. Ubushinjacyaha bwasabye ko urukiko rwamuhamya ibyaha bitatu akurikiranyweho. Bwavuze ko Divine Muheto yapimwe bikagaragara ko umubiri we harimo alukoro yo ku kigero cya 4.00 kandi nyamara umuntu atagomba kurenza 0.8. Mu kwiregura kwe Muheto yagize ati nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga ariko sinemera guhunga. Yavuze ko nyuma yo kugonga yagiye ku ruhande kuko yari abonye abantu benshi bahuruye ariko ko atigeze ahunga kuko yari aho hafi ku buryo na polisi yahageze ayitegereza ibyiri gukora. Umwe mu banyamategeko bari kunganira Miss Muheto yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi, yongeraho ko kuva mu ibazwa rye atigeze arushya inzego z'ubutabera. Uyu yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga bityo ko amategeko y'umuhanda yari ayazi ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara adafite uruhushya rwa burundu. Uyu munyamategeko yagaragarije urukiko ko ipoto Miss Muheto yagonze rigihagaze ndetse n'umukindo ugihari bityo ko atigeze ahunga. Ahamya ko iyo aba ahunga abara yarahunze nyuma akimara kugonga kuko yari afite uburyo bwo kuba yatwara imodoka. So guys, ejo twabagijeho amakuru avuga kuri Miss Muheto n'uburyo ki yari yafashwe na polisi kubera kugonga umukindo ndetse n'ipoto akanahunga kubera ko yari atwaye yasinze. So uyu munsi nk'uko mubyumva yagejejwe imbere y'ubutabera. So guys, reka tubashimire ko mwabanye natwe muri aya makuru. Turabikunda ko mukurikirana ibiganiro byacu naho ubutaha.